mliobonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi tijabanu harmamada nzima ikao emada hiyo barua na nzaon libehe harima mji mtukufu wa Singani usiku wa leo. Ama kabli ya nejanji ya harmale barua hilo nishi ya usiku jana inamnika utijitekeleza baadhi ya wanadamu boseye wafikiri ya ukaya nga msiso emihono bonsi jumwa embwana ikaundori wanao ya hensi ya hatu abotika hanza ndengesho bahai shinu ili ni waeleze uka embwana karna ujua huiransi hauka yanumafa ladhima riwaneze mbwana zinu. Amma zijani buzindraji za wandu wa manao za wandu wa dezanao izo rikausa upande uo ngari aminio ya ukakarna parozi njia shiza husu ya dawla ya hatu inushirika ya hatu sonsi pia ladhime ni mndu ya hensi ya tarehi ya hahe harmaensi enge kwezi haandani nga mtoso imwanama mwanzani wangu mtukufu Abdallah Abdu Hassan alias Ago libaru waikaundo ya nibeshialo usikwa jana gamumbosheleo marahaba menji kazi janidiza au kazi lingana naye shujan kajambia mwananya ya ukareje dingoni wende wabaki kinyume mwambio kaya banu msafara ndabaha ngarendao abotika hanza nrenge ye mada ya handani inu nimboshele marahaba menji nimbeshe zentosa za hangu za unanya za uwanzani hauka izo ya hamba usikwa jana ngamjumjibu hama kalma mashashi ni mweshele zize emwanama Abdallah Abdu Hassan yauka mruka jula la nyumba ikake jatilwa mshinzi nikamru hisati yao mshinzi mruka juiransi timpaka heza hatiye biton hatiye milango hanjia halala. Iyo ngiyo na tafsiri mwanama Abdallah Abdu Hassan yokaladhima rizeshele zizi yauka mwanadamu kadoji kaza mwanadamu kadoji sufu shalewo gami wajibu holi hondizo wanambio sikwa jana nizijibu o watuka ujua wajue yauka leo gasina takriban maha 6 ya kamili ye Komor ya rundumuha iwanao na yezi ya kifujari haina usiku izo pia ngabo sababu hokale kafadziro lajiri imwezi 24 ya Mars mwahaziwizili na 19 Asmani yazali ya remale kumbi ya hino wa Komori ya renga uchaguzi hamvu karijajo kanga sibanu leo ikatsinda bona kazale bwela saya ye mwezi 28 ya Mars mwahaziwizili na 19 haudungana na unaijana
mawatwani rijube rinjia harimwale daho la kibalozi la kikomor hunu Paris ha amani ili ronese wole mengu ronose wa komori ya ukaya yentia hatu yinjilwa na abo yinjilwa nai haukaze kanuni za hwende santi zirarilwa mwanadamu habalwamfia katina amri ya ujua ya jitamuke namne toka uyonsi. Leo njajo juwa mwanama Abdallah Abdu Hassan wakate nga udzima ni kaze nyungubo dziho ni ibe dingo ije ibe au ije yiwe isebonsi amjuo kaya Mungu tidhalimu o wanadamu woti madhalimu hukamjuo kaza jiri rangude mwezi 28 ya Mars umjio hatu warmale jumbe la kibalozi ngalijuka ya harmwe tarehi ya Komor haina wakati wajuja daula haki haukait osiku uo ndo siku mashhur o wakomori walamuha wanti pia wajue eza bari hindini wana wakomori wajuba harumale jumba la kibalozi mgwajali lejila hatu nono wanama Omar Mirali Nurdin Mbaye Mahafidh Momo Amedali Mjomba Galil Monti owakomori weshia lejilo nabo walishia Marunda ngari ya onao hukara ngudo siku we mkomora jehansi ya ukahaina mfumbili harumwe mabangwe yabonze pia guhabili opeu no mwendo mui waheyezi ya kifujari yatendelwa ni Kolonel Azalia Sumani. Leo kamkomori halamuha hanji akili hawono ya ukaye ujuoda ye hakia hahe dabora kazale bwela saya mwanama Abdallah Abdu Hassan na abo tukamkomori kaja kawana karna ujuari bihasana shaha kawana uskuzima kadombi ili hadaza badi wewe wandisa zembwana zinu kabla ya 2019 ya ushaishi zembize serikali za virabo zontipia wakafanya ikao haina wakati ukawlibadene ukamjia prison ukamenyelewa ziamali zao shezale wozinu lebwelasa yandasi abondami manama Abdallah abonja jojua nitsenge nivuwaze shiunga rijuwer shirensi imbwana yinu garjohi wana hezenzia za haki za mwana mkomor ya udai ihaki ya hai vatina uchovu adabu vatina mbano wechoka uyonsi gasina zidi martojo njia nizoraza mbajana uwana masuala wa mru na mru karna wanjia shauni emihima ikao ngiyo ya hatu na baadhi ya wanadamu nande mihima ya hiyonsi omwendeleo usoni wa hensi ya hatu marunda ya lindao shinu shirika ikao ladhima rizidai ata umfu hatu abu karna juwari rensembwa na inu ladhima rigabili wanadamu ikao ngwende sawo yensi yatu nai ngwairumao nai vatsina mba imani tsoka uyonsi leo karna juora nsi owanruwanu wendeleye udhulumwe Komori huitsinza tomaya tankenga sina mo ladhima riwa gabili riwaonese kenti inu inti ya hanyu
shinu ti ite ya shahanyu shainu ya hatusonti pia na intinde namna wa Komori wa hutaji yao yentinu ibaliwa. Iyo ndo maane kao leo gamrengo bahati ya huboshile ya marahaba ni huambi yokaya yambi wakili haundi hanambabi enge hunambia sundi hanambabi abo le kaulujima mpaka daula ya haki garjuwa ni yensi ya hatu raili na mo nrudi ni hueshele zize ya ukabanu mafa ya numru kame ya numru yarifi mwana Abdallah Abu Hassan haukale uka huimi ngo waniliyensi ya haho ya umafa wayala na mdadza hatu peramanga mwengoni mo wazaze wawania istiklali ya hiyonsi ya hatu no wakati huo mzazi akawania istiklali ya hiyonsi ya hatu harimwele chama la pasoko abo yakamwanzishi jimla wahele chama hilo mjomba hangu mwanasho mdadza hangu mbaba mzima mdadza mzima almarhum Salim Haji Himidi hawana bwana zawani istiklali ya hiyonsi ya hatu omwiso yende yabalia delegation ya kahwenda yihensi ye Komori harimwale jumba la madola unu Nations Unies tarehe 12 ya Novembro muhashihu ina majana shenda na mengu mfukare na tsano daina almarhum Muhammad Janfar abu he hansi ye tarehe yae hoka hawani istiklali hardi habali ye Komor kwenda hao Nations Unies keja kaza yabo leungo wono ya mikataba ya shin ne Komor ila tia lewo ya azali ila mikataba ikawa ifanyishiha harmwe yezi ya almarhum Mongozi aliswali mtashiwa ne yabali ya delegation ya tiye signature ya hai jumwe mikataba ya shin ne Komori daiwaye Salim Haji Himidi mwana Abdallah Abu Hassan samba ya numafa leo huono le chama la aseki l'IJFD wawana ne mamercenaire haruma mdama hakumena mitsano wahabili yeyezi ya peu ya madabdala rangu da hunu Faransa abo bakaya zuki wangu Muhammad Abdul Somad wakazuki wangu Kamara Zaman wakazuki wangu Adani Mahamud wawana mbanazi tonchashi we hansi ye tarehi ya hao harmayensi ngwao harmwe tarehi jumaze mbwaneka wazibalia na utsaha usalama ni amani numvukisho wa hiyonsi mwanama Abdallah iyo nde mana nuhambi yao na abu kabli ya yabo gamine mjomba hangu yakawakala wakati wa kikolo yakamranda Mwenyezi Mungu na muhensi na mo Mbai Hamidu shashe twadahu shahatu Mwenyezi Mungu ajumwe hansi na mo Muhammad bin Sharaf uondo yakamwananya wali swali harma bwana zawana ne parti vert wakati huo donc yanuma fa mafa yoka haina mzima dami rangu do wabaye ujo wa jomba ujo wa huwangu haina mndunga mina walanga msubuti nambe ngena msturi harimwe tarehi ya Komori juma zembwana wazi wanidie abole uu nchuhanza nambe ukaya mimjuhu wa bin Sharaf nchuhanza nambe ukaya mwana mshowa Salimu Himidi nchuhanza nambe ukaya mwana shewa Somad wa wadani wa Kamari wao wafanyeza hao gamtsaho nifanyeza hangu iyo nde mana na adisa rangu de mwezi 28
ya mars 2019 ili ni juso wa Komori ni wambio kabanu inu nganyina haki kaunga mjuju wa huidai juma zembi yeyezi ya Osman Yazali itimba wenti hatu abo leonga manzone hense tarehe ya hangu haukanti na ujuo renge tarehe ya ho wanzaya ni kazebo dingo juna beyo ya hangu abo mwanama mwanzani wangu iyo nde namna wafanya hokakale unga waharma zimbara zinu shangwa nzo wehense ya haho utirenge ya mzaza hatu nguna mrahemu ukazebo dingo juu mzaza hatu wafanye tarehe ya hahe peramanga vahongo fanyo ya haho iyo nde namna liyo nga mfanyo ya hangu abo hautimizi tishia ya mesaji kaundo wanibeshe uskwaja nami injia hoifubani hangu tikubali zanongwe kaundo wazamba zontipi ntina wakati ngaujima njo hafiliha namna suala wa mru na mru ikatinde mihima mijiro yenti ya hatu idhulumi wao ne yezi ya kifujari ya tendelwa ni Kolonel Lazarus Asumani abonga muni komiyadi yauka owawahi wajibiwa yaukangari watabishao wawahi waro vumu ni hombio ka ula uvumu hao ko jatimu hoka ureje idingoni hoka amjozie mbwana inu uskuzima dosi kunjoyu uona yezi ya kifujari inu Uwakomori wa isisi wanti vaheziwa sirkali ya dawla ya haki ijo hishilio wa Komori ijo huangalia mahutajio ne mihima miziro Uwakomori wa hutajiao ijo kano wanzani wa haone maranya wajobulia wa nafasi ya wa haina mzimandasi ya jua jitamuke ijobalie amani ya hionsi abo siku uo ngamjambo kaya tisati waswili vobishioni abona ngamkazokifu bazila na kahutajia na kauziwania tazinu tiziwona ingi abo mwana Abdallah Abdul Hassan ngamubosheleo marahaba menshi na uhambiyo ka ngasihombwa nani ngarjuzi wana insha Allah taala ngamuni komiyadi nani zo wansaha uskwa jana sina henda kinyume nizo kuna unishia ninjie suala ya mru choka yonsi ikatinde mihima yansi hoka indensi ya hangu ngamanzone hense tarehe jena mno wanzaya we hense tarehe ngamanzone hense ya hangu kwezi ngamjio harmwe mada muhimu ikaundo yani hansi wana kwezi wa Komor rihondana na barua ikaungalanzao lijirisiwa harimwa umji mtukufu wa Singani informanti Kabil le barua linu dokaya ya raisi wa Heseni Idris hatsa haya sirkali wende wafungulie yiho informanti jao wakati kao ya umatoreyo yafanyao umji wa Singani ya umatoreyo ya yafanyao Burhani Hamid kandida wa heze election za juzi haukara ngundo usiku uchaguzi wa wizi wafanyishia President Idris ngeho hawani katsuoneha harimwa umji wa Singani hasibabu nguone honai hezi swarafambi homwendo mui homrumilwa ya kubali ya rumilwa ne yezi ya Kolonel Lazarus Asumani ya dhulumu wa Komori wasingani kwa tsumona hadito jema hauka Singani wo mji ikawowa niliyaze haki za haina mwanadamu itoka uyonzi
singani timjika uo dhulumu au uo himilia mndu kwanzo ya dhulumu mwanadamu. Iyo ndemane kao leo wajua wahana ula wahao wamzaya wayanjia harma mwendo wapeu ya dhulumu ya tsinze tomanya ya hekomori ya jokalewe komori ngiyo na raisi mrwaji ya jokangu ishilio wa komori ema hutajio ya hao ya kubali ya salutiwa ya dhulumo wa komori ili yanike mwanadamu mzima ne ahali yahe ya duwaze zemfaida za hiyonsi rangunda yabo wasingani nguamona o hadzito dziro ndondondo namne kawo rangundo siku uchaguzi unawafanyishiha bwana Idris raisi wa Heseni kajati ya umdu wahe usiku ya juma harumo mji wa singani yende ya swalie habo ya juwao enamna yangaliwao enamna ya rujwao enamne kao umji uwo wende hata umrabiha bekwa mkomori hambo kaya iyazenyo hakatatsolata shale osingani wajua walata hoka kwa na ushinda we bahare ihondane na maarifa yoshinda itsaheso amaha ujuma yenti zembi yafanya wasingani wa mrabi handondondo nrudini mwambieni ya ukaya Idris emrumshe kaundo ya mlola uinde mwana mshe wa Burhan Hamidu nae hakauha hajua harenge lepuchari hareme Burhan Hamidu hamsisi bonsi hauhui Asumani Azali hata uwa Asumani Azali rahane leji la huwa Komor hoka ilonde lilo muhimu inge hapanga ya ukaladhima yafanye ze tartibu zonti pia ili mji wa singani wajihunde jamijimindu aji vatihedamu vakenya fati hafanya ngutsaho ya pare serikali ya mfomonti jao ili wende wafunguwe harmale dahola hai izo katuzifanya ha amani kwezi shaishonda shilo wa Komori wambao itonga baya ngujuokaya omji wa singani wo mji wa tarehe wo mji mashhur wo mji wa haya wo mji ka ngwatsahao ya amani ya hiyonsi mwengoni mwemiji mitukufu ya hensi ya hatu shayeye kazitumjibia ngombuka ladhima nifanye ze tartibu zonti pia nioneso wanadamu wanu wahondane na hasara hasara ndai duparo wanu waje singani ili singani waharaye wakati uwele jeshi ngalijusiha jamijimindu aji idamwitihe wandu wabalieze maiti wendo mazamoni hako wakati kao hazipanga oshababi wa singani wesa wajusaleji wamba tindo mngwazi rendao kabana ujamruhunu bo Idris na sikartu hanzari wane mruhunu haina zijo jiri gazijo jiri shawandu wanwati jehun Idris kasumwelea sharangu yeye yetetu ngwanzo ya unesi ya Asumani Azali ya hunde mida imindraji jumwa ya hele 14 janvier nguzingarole giri ya upare sirkali ili vende batie damu harumo mji wa singani abonga mparo wa baba hangu watukufu wazaza hangu watukufu wahu wangu watukufu mabani hangu watukufu wanashi wangu watukufu waho mji wa singani nimwambie nukaya adwa msikubali mtilo harma piesh hauka Idris ya objektifu yahe ngwanzo batihedamu hauka hatore ya Burhani Hamidu ngwanzo arditsena ya monese uka bona udhulumu le 14 janvier tena ngamrudi leo tena ni urihe nyungu za damu harimo mji wa singani
Ngamanzo wende mazamoni watsimbe ujihowa haho. Kwezi wa baba hangu wa Singani, mtikubali mwanadamu mzima haka ajali ya homji wa Singani, haka ajali no mmeya ani ndo shababi hokawo ndo mmeya wa hiyonsi wa homji wa Helebavu. Yatike ajali wa hao, yatike ajali no wazaza hatu, yatike ajali no wanashe watu, hasibabu ufarizi wa utaheza hai. Hauka izondrabu Idris katsuwanilia faida ya hiyonsi. Hauka kanguwanilio faida ya hiyonsi kajajo fanya sheitendwa ya mwezi 14 ya janvier. No haroaria ze faida za ho wenji hazisisi hongamani, hazifikiza yarenge mwanadamu mzima ya mtsawuwe ya mtukuze rahano tukuza wanadamu jana wa Hekomor wamba emruti Asumani Azadi. Abu mwanadamu ikaunge na kanga la hahe la umele ya hosoni mwa Asumani Azadi. Shakati na kanga la umele ya yenti kamili. Numjiwa Singani mwendanga mmeyao bonze nyumele ya yenti kamili. Shakabati mwana msingani ya paroji melea binafsi nyumelea yenti badi Idris. Iyonde mana na kafjanibehe le baru walinu. Harumo mji mtukufu wa Singani, harumo wa baba hangu wa tukufu wa Singani. Ya ukahewe mtikubali mwanadamu mzima uwanilio faida binafsi, uwanilio le posho la hahi, uwanilio maudu ya jani kiwa waziri au ya hezi wa daraja za saya ilibaje batihe damu mji wa Singani. Ngari wombao Mwenyezi Mungu zenongo hizo zitijiri insha Allah taala. Shawa jau garzambao ndondondo yauka mwengoni mwemi jima watwani ya hensi ya hatu shando mji wa Singani. Hauka ulalaza ilmu pia raya dini, raya kistaarabu pia ngizo harimo mji wa Singani. Iyo ndemane kao mji wa Singani wostahilo haku hokarumwe marengo ya mila hatu ngari mundraoni ya kistaarabu ngari mundraoni. Leona mrengo mfano wakati wa Burhani Hamidu ya karaisi wahele jumba la mawakala kajeha titarihi mbi kosoni mwe Komori. Iyo ndo maneka ujuzi haina mji ahenda hakaujua baharwa kimwana wa hiyonsi he tarehi njema ya hahe yeihansi omuda ya karaisi wahele jumba la mawakala. Kinyume ya Idris leo katina mji armwe Komori ya josubuti ya ugabili ya wende haukeni mji yabo ngomwangali yao haditobi hezembi yeihansiza yenti kamili he tarehi nziro yeihansiza yenti ya idhulumu yaritia harmankodo icho nyangu. Enge watukufu kwezi wa baba hangu, wazaza hangu, mabani hangu, mtikubali umji wa Singani uja urendwa itea sha Idris hawanza abalie uwadhulumuwa yenti ili waje wa mtimbulieni hokema nanzo ya wapare Singani ndabo ya jua ukangu wone honai hata ze juma ya tawa ya tusola juma harumu mji wa hahi bahingwa nzo ya wabalie ili waje wa mholeleni mare wa mtimbulieni wambeka ngamdrema wa Idris mwimili ya Burhani Hamidu shata siri njia norijeri wone. Izo ndizo wandu wao wazita hao. Leungu wanzo ya wabalie ujasingani haurenda Burhani Hamidu mruti hindu haumtorea ya umatoreo pia izo Idris yanzawe ya zifanyie Burhani Hamidu kandida wa 2024. Engendo uve hale baru walinu rimweshele zizeni yoke marengo ya hujo mjini harmo mji mtukufu wa Singani
tinde marengo ya jobali wani Idris mtikubali kwezi hauka ishwetsonga baya yanzao ya jiarikishe o mji wa Singani na Singari ngombao Mwenyezi Mungu zitijiri insha Allah taala enge kwezi watukufu rika ujaribe hele barua linu rimwambie Idris ya ukaya kuna la shetani wafikiri weshelea kaula harma mji valawa mawatani valawa mafundi valawa maona haya utirende hendo ipenya idzima shanzao shimenye omji wa Singani lema femema ya hema kutubu rawa dini rawa kisarabu waho mji wa Singani yaundo ya kauladhimu yale shautile mafaa ya Kolonel Azala Sumani hoke mafa yao yotimema no wakomori yotimema ne hambu haukarenga mfano harmwe hambu vajamara Ismaili mguna mrehemu aliswali mtashiwa zukiwahe Said Muhammad Johar haina mzima yabo owa hambu ukafierka wainde raisi wa hatu yatawalie Komoro emma na izo hinri ndeze tariho wandu wao waze hansi harmayensi hauka mongoza aliswalihi ekale uri jari hondo daraja hamada yinu haina mzima da singu juo hajitamka yende yari funda elikoli inu ya hahe hoka yende ya jane revolution konti juu ye hansi alama zinji harma yensi leo yensi batojo paro hujamana ya juwe ya dua zali swalihi haukawa na pia wasomea harmaze mudria ikawa ze hansi wani almarhum mongozi aliswali uo mhambu harmo mji mtukufu wa Shuani uono zukiwahe Said Muhammad Johar uone mbaba wahe demokrasi ya jayabua ze parti multipartism zanjia bonsi juu wakatika uharumama hakumena mili ya heyezi ya almarhum Ahmed Abdullah Abdurrahman ya parti kanzima sha Said Muhammad Johari boya haja habu wao nafasi ya uo wahaina mkomori ya juwe ya jitamke harumwe parti kaungujona masulaha ya kensi hajawa jau leo kangabonzi ya jana harumwe inti ya hatu Said Muhammad Johari nde yazifanya iyo ndezi alama za mwanadamu tawaliansi ya zihanti yo ya jiavumbulando ye Kolonel Asman Azadi ya Kantibanu mwana muhambu yala harmo mji mtukufu awe miji mitukufu wa Mtsuje na Mbuda juu harumu mahaminga harumu mahakume na mfukare ya kamili rangu 99 hata 2016 2006 iyo mahaminane haja 2016 ujabaha 2024 iyo mahashenda iyo mahakume na mfukare ya yezi vatsina bwanyiso la mru toka uyonti shanda iwaechi etarehi ya hahebo Idris ye kantizo wa Komori antake mwana muhambu hindi haruma mahakume na mfukara ya kamili karjohandisa ndeze banki za tilo mru nde trésor public do mulwa ya wa Apache do mulwa ya wa baadhi ya wanadamu harimu mji wa Mbeni en 92 rije « 2016 uja leo do mulo wa Faisal Abdou Salam Salim Nassor Moutuin Ahmad Agazo Bapale do wana olili wa Medina
ndeze maiti za ulwaya harmaenti ya hatu minhum deshesi wa shakomori shangazija hamavwa juyu zemati hizo za tuparo fanyili wa banketi de ma prisonnier politique bana Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Dr Salami Mwadali Swali Ministre Sidi no wana nyaupia walo harmaze prison ya koki ya wabazanfia hafsaha yake mwasiwe nani ya rume wa echi ndo wizi wa heze mali za daula ya jimilikisha ndaene familia hai sans partage ndeleji la yezi lo kaizo atojo hamba awizwe mwana Nuru El Fatihu ya tojo hamba kabatujo jua ya betijao ndo mruarie sharia harmaensi ya jatsambaza commission anticorruption ya usa cour constitutionnelle ya jininka uraisi hamvuyu bange na zemunduki katina tarehi itoka uyonti ilinganao ibalia ufahari jumale bavu yala yokale we hambu ngwa juju ambo kaimwana hatu ya karaisi hafanya ndogo fulani harmentino ya tarehi fulani tsainu nga muyonao sawa na almarhum Ali Swalihi na Said Mohamed Johar tarehi asmanazali hantizo wa Komori tarehi nziro ikau kabati wizani ujo ushinda ubime zembi asmanazali ye hantizo wa Komori takriban mahakume na mfukara ya kamili ebande sheitiso ya shiti ya bonti juyu iyo titarehi Idris iyo ndemana rambauka ikawe mwana wa mhambu ila adhimu dunge tarehi iya Ali Swalihi iya Said Mohamed Johari maudu ujokena mwanadamu ya juwe ya udhukuru shamduka defende tarehi mbi mduka defende tarehi kaunge dhulumuwa yensi iyo tinde tarehi mru ya barili yao Idris enge leo tika hanzanu ni kumfano huo ni unike no wa Burhani Hamidu urenge mfano haruma Burhani Hamidu manende ni leo wa Komori wajua uangalia Burhani Hamidu hadito jema lawe ya kaka jehansi che ambi haruma yensi lewe maana singani watujua hangalia hadito jema uwa Komori watujua hangalia hadito jema ndeche ambi ware hansiza hoka kanga mru ya dhulumo wa Komori dawe na Asmani Azali eshelea ndondo bazi nuwa mrenda juzi zindizo jaza ya mrenda no uone zilibwa ya mliba Idris hamlibi zilibwa za peu mwanadamu ya rendo zema kejaladhimu ya libede ne ila no humone namna ya liba jaza hatondolo jantibe haswaliwa hopareni Idri engwanzo izarendwa jaza ujorendwazo na hiyo nizo asmanazali ya johurendazo Idris eni wakati ya misio ya hahi zonti pia zijohisa bahiye sori ya haho nde ya jaza na hizo kardejo hombelea zujilie sha wende watimbale dindi abola dimo ujisise ujifikize hoka hizo nizo asmanazali ya johurenda maudu izo ya renda jaza nizo ya johurenda Idris halafungwa nzobalie urudiwe njezele dindi tena ujoli balie hujaharmu mji wa Singani utongeze wa shababi wa Singani watolwa zeroho wandu wende mazamoni wadzihe kutueshelea ukaushababi wa Singani uondo mmeya uhe yao iyo nde releve hokeza hanyu sanga zikaza ukifu abo shababi wanashi watu ndo warenga uze releve wanzo joti nde wa Singani toma Idris
zia ye tarehe mbi wanzo ye hensi harmo mji wa Singani wa mfumo jao unale shetani ikeze mbi warendo wa Komori utirdi hujahonje zale banguzi harmo mji wa Singani vaka wadza hatu au wandu wa shahatu wanjia idani ho wana ho wandu wa ume uprepareo wajewa ulwaya habo wanzao baliye sirkali uja harmo mji wa Singani ingekwezi lebarua linu tika hanza nilibeshe owazewa hangu wa Singani no wadzadza hangu wa Singani riwambi yokaya izo Idris yei hansi zije zirende harmo mji wa Singani informanti jao ngari wombao Mwenyezi Mungu zitirende inshallah taala shala di marishemeze rahe ajalie jaja ili rijulize ya ukaizo Idris ya tsahaobu wa Singani ngwanzo baje batihedamu ngwanzo yenjeze tarihimbi jumwe tarihimbi yefanya janvier engendo hujarishemeze rimwambie ni kwa mwanadamu wa Idris wei mwanadamu ikao nge harimwa bumba zero la upeu la kwenje zambi juma zambi ya renda harumwa yensi ya Komori ngwanzo ya riditse na jaze njeze harumwa mji wa Singani informanti jao enge ika wajibu hosoni mwatu rijeri zambe banu rimbesheleni le barua linu mtikubali uwandu wao wanjia harumwa mji wa Singani hauka Idris ngwanzo bati hedamu ya informanti jao harumwa mji wa hatu engendo uomba Mwenyezi Mungu le barua linu mlirenge au serieux Idris ya tichongeze mji wa Singani vati hadamu ya informanti jao kwesi wa baba hangu wa Singani wadzadza hangu wa Singani wahu wangu wanashe wangu mabani hangu gamtsaho zeswama haza hangu nanyi haina kaulu jiro ijo katili tekeleza yao mnisami shaladi mapisko Singani ihondo hatu hokami mwana mkomori haina mjulo Komori ihondo hatu neonaja linganzo jiri ladi marjerambe ribehe ye message ili hau ahirisha wanadamu wakaye mavijila nezembi zanzao zitimbwa yensi ya hatu ikazwa bahani ingekwezi watukufu izo nzo madambili zanibe habanu kwa leo nataka hanza zitekeleze madahandani ndo tukuza niboshele marhaba ya hutuba yafanyiwa ne mwana Abdallah Abdu Hassan yani fanyilia uskwa jana na kaanza nimwambie ka harongoza mwanza mashishio tishia hanikakili na undihana mbabi tishia imbo anangari yendele yao mpaka daula haki insha Allah taala. Mada ya bili ndayinu ya mji mtukufu wa Singani holiho ndeku Idris president wa HCN ye prepareo à l'heure actuelle yanzo ya pare sirkali harmo mji wa Singani informanti hautsonga baya hautorea Burhani Hamidu ili banze batihedamu rijeri shemeze rizie omwazi wora hawe jasi habonsi izonzo madambili zaka dozani be habanu nganiziyo banu haumbushuriani tumu njema sira rahara tufungua mwombeleni amani na usalama hujumatu na mwabiyani oka ze direct za hangu abaha ngamzifanyo en privé ikatitimizi ndoni be hao en public mtijo shangaya enge garika zao Mwenyezi Mungu renike bahati rife jamasimu na mtsala na Hamadi Patiara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.